И финал в категория 60 кг класически стил на тежест 2 Михал Трашс, Полша, Жоламан Шаршенбеков, Киргизстан, световен шампион от 2022 година. It's B, seniors Greco-Romanian style, 16 kg. It's Mihal Trashs from Poland and Жоламан Шаршенбеков, Kyrgyzstan. Шаршенбеков is a world champion from Belgrade 2022. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Категория 60 кг класически стил, победа за Болгария и Япония. With A, the winner is Kotogomi, Japan. Категория 60 кг класически стил, победа за световен шампион Жоламан Шаршенбеков, Киргизстан.